official vlogger nandito po ngayon. The Waray TV, sa kanyang official YouTube account, and of course, the Southern Mark Cable TV for the live coverage. Interpretasyon sinsayaw nga Kuratsa. Gan pangungunahan ini sa dato ni kaduha nga parte. Let's give a round of applause to our very own punong barangay o Barangay Tesoy, Honorable Diane A. Rosales, to be heard by Honorable Karen Stalo, the Provincial Vice Governor of Northern Samar, Dance of Kuratsa. Okay, request po ng ating punong barangay, Honorable Diane Rosales. Baka meron po tayo dyan yung aminuno. Sa minutes nila po.
Yes, this is Barangay Night, Catarman, Northern Samar, Town Fiesta 2024. Waray TV, subscribe!